kitchen robbery again. Ngithi ngivamela ushisa ngithi hayi washa two. Yawena. Ngithi ka ngitsoy man ilipoto leli 12 pash lodwana ngitsoy man. Mamkhuluphekile la mara mina ngabalwa ngithi hey plan yini bonisa nipeka lapha ngayibama ngishanga two timbama. Abange idea avula ifridge ngathi qanza 1 2 3 hayi kitchen robbery le matima le gijima sengishoya indishi lapha yokuchokotisa phela kufuna ngichokotisa ngani uyathi nawe mos ngibeka le 3 maqanza ami lapha ngibambela iforo ngithi pa leli 1 ngaligamula cha kwawe action lapha phakathi nganyanya ngibathi ngiyayikhipha iaction yakhona ayiphumi ngagcina tini le ngiyibambe ngesandla ayikhipha ayibeka phasa ngikamulela isi2 ngaliphahlata na langena ngiphahlata lesi3 ngibase ngaliphahlata safuna phahlata ngalangena thatha ama eggshell faka umtaspin vala lokho umtaspin biyele emuva singithatha lipana lapha mhlawumbe bengafuni kulona ngendish nazi pani lingqolile mina mamkhulu marusha tipi ay ngibekele lona vele fast lapha ngivule lapha ngithatha indish yami fast Paka stofini nendishi mfethu uyathi mos nawe cha ngishikisha itandla kancane ngivulele stof ngisibeke ku number 6 bathi stof sikusikisi ngilanza amafura faka lapha amafura ngithi ngiyavala ngabona there's a gap missing ngafaka lamanye amafura then I spread them evenly ngisuka lapho ngabiyela tu amaqanda ngathi Penny ngashanga CPR robeni qala ngafaka lapha ngavuvutela baba ngisuka lapho ke ngavala ngakotshotisa ngisuka lapho ngathi ngiyakotheza ngithi qawu stof ukushisa lelinye eliplate ha yewena kanti ngibe uthola iplate eli wrong ngaqala lapho ngashamtansonyana sengilinzile ngashamtansonyana ngakukhumbula kuthi microwave angayisayisha nangithi claps a microwave ngikhanza mina rasheni party abona rasha ngathi ngirunkukhuse kancane liyathinza shaya manoni lehla ngesiphundi ngathi sayila kuba romantic kancane ngahlafuna nakhona mafura seka right ngafaka lapha iqanza lami lapha ngathi sengijokotisa kancane lapha watch Chef Gordon Ramsay do his magic boy watch Chef Gordon Ramsay yalibona leliqanza liyantshintsha second by second ngabe sengishayile nobuka crispy golden lana bengithi ngiqatha le smell salamaqanza kule ndishi ngafaka sunlight ngalanza ihandy end ku eliminate le odor ngabeka lapha ukuthi sawukhe ngathatha amaqanza ami ngawabeka etafuleni ngabeka Russian lami tonsi mayonnaise tonsi Wellingtons tonsi chutney beka etafuleni ngaqala ngemayonnaise ngathi mayonnaise ngathi Wellingtons ngathi ngabuya ngathi chutney what's food without chutney ngafaka lapha ngathi nyambisi hot peri phela kumele ngifake kakhulu ya baba ngachokotisa papa ngadida ngaba umadito ngataste kuyangena ngabenda litiya lami lapha faka tipunta boshukela lapha inqumbi ngachokotisa ngafaka milk ngatamatisa ngabona mosinawo sexy plain ngabeka lapha ngashamthana zokancane before ngingenela Qimbi le bengutelelana lesinkwa bengakasikali ukuthi ngifaka ngaka ama slides bengivele ngidonse ngidle nje